Әдәр яқшы рәхмәт. Бездә көндәр йылы. Бездә исең. Бездә йылымы? Ит киткәс әсәй. Бездә йылы. Бездә йылы. Миңа фатир. Фатир шәп әйе. Әйе, миңа бында һаман да рәхмәт. Рәхмәт. Кисәк юлдар килгәйне. Әйе, бәлки генә була. Нисә кеше булганын хәтерләмәйм. 12 ярым килгән кайгыда. Нисәләр тарасында итәмәйм. Нимә? Юк, килеп тә йөрмә. Юк, уйламалар. Мусылхан икән уйырмакка бар, шул уйырманы һәм кайт кирәк. Бында килеп йөрмә. Ya Xudoy, men hali shart yasoqman. Я вам
İsmin kendin nerede? Жылтелі. Ну, осында мен Mrs. Benson. Мен де күйеудейін. 16 yaşta kүйеуге шықтым. 16 yaşta? Değil. 16 yaşta бұл құтыз хата болған. Әнің қабырай сәйін несі рұқсат берді ма? Ну, әсейім рұқсат етті. Мен ауылын деп алданмын. Ауылын дөйләшек болуынан құртып бітен күрештер бела бітірді. Шул. Одан қолдың дұрып керді. Қолда. Бұл күндер менің үшін бір қасындала бүтмет тамағына 6 күн бойына представляешь. 6 күн? Ну, Джек бұған әйпе түгіл. Дұрысет тағы әйпе түгіл. Ну, мен оны яраттым. Бұл нендей әрекешілігін ол? Несі әйпе? Бұл ішкі кесмелейді. Рәхмә, мұна қияқтыдан ол атпады. Біздің мұхаббатымыз күнді недер фейерверк қылағаны, біздің күнді недер Рождество күнгі тұрғаны. Бұны біз бір-біріміз шу қадір яратты, бұны қатта өзмен де ағаты болмай. Һәм кудасы білған арала біз судьялы тұрабы һәм бұл бірге үйірмен алқақын дейді. Һәм менге шундағына бар кетті. Бұл біз өмірлікке Джек һәм Джек етмәһә судья өлгенсе яшәгіз дейді. Bir günden etkende Uygu'yla eslaşına bayıldı. Bakın dayı. Kuyevga sıkmaz kesiktir barımın da fazla kere geleyim. Duruşa vereyim. Uygu'yla ben duruşmadım ki. Duruştum. 6 gün boyunca duruştum. Şimdi onu yarattım. Kuyevga sıkmaz. Yarattım. Buldum sen. Udimse nesi bu? Білем ғой, менің үшін яратты ол ерекілік болды. Несектер бір-біріңді бәуге бәйлеп отырту дегенді аңлатмай. Яратақ енгер. Кішіге ерекілік несектер бөлек еткен дейші. Әбжі менің үшін яқаланды. Әмін мұны яратмайым, аңлайым оны. Anlayayım. İlk bin dolar başkasın arayayım. Ну, бұл нейді. Тек білем ғой. Мен бір немені аңлап ете алмайым. Değil mi? Немәгә мин тәмәкенең күлен өстәгә куйдым. Hindi birisi aldın mı? Мона бит күнәй күренмәле. İyi bu var. Участра. Yok ısın bir bunlar. Durmuş lan. Мин назар күрәкмәде. Yok anlamayın ben. Görmeyeyim. Evet durmuş lan. Чёрт. Мин бит белмәдем. Hindi boşulma. Hindi boşulmayın. Нимәгә мин миңа буның турында әйтмәдең? Değil mi lan? Ну нимәгә мин кергәс тә ул әйтмәдең? Hindi tamam. Ну беләңме, минем ул гадәтем юк. Кешегә кергәлә, һаваһыга мин җылдырларга случайно укытмадым. Bileyim birlikte buraya kadar yok. İngiliz her bir kişiye almadım. Yolda belki hukuksuz kan deyip tanıştırdı olur. Барып әйтергә кирәк. Evet ben yaşadık bu var. Kim bilgen de niye söylemiş? Bırak hadi kim bilgen niye şey? Sırf kasıp bir de hemen kuşu diye yoluna kadar. Мин буга шул тикрен күнектеңме ни? Хатта шаяртты. Yok anla. Hafta dost bilgen kişiler dinle ödemeli akşamayın. Şu an buraya başlamalar. Kulübü gelmeyen gerekmeye geldiğine hatta. Benim doğuştan mutlu. Buna geldiğim kuru, Allah kuturayka. Bu bir şey. Benim için bir kukurda bu normal. Benim bundan başka kişiler de benim göktüğü bilgenliğin 6 yaşlayın anlar. O saklarına olup faydalarını. Buna göre arkadaşlar, bugün giyip tut, hatta kılman da var. Мин укырмадым. Bu başka sebepler bulmağa niye? Ну, буга тиклем мин укырдан менен аралашкан булмады. Мин уларды күргән бар теге тышта йөрүләр менен. Hepsinden ayrılan. Benim dayanık var.
Bunda min barını da bilen nime kaydetmem. Hatta yapmam da, tamam. Üstel, oturguz, şkaf, kitaplar yaparım orada. Hani de kitaplar. Burası sistemi okudarsın. Bunda evvelde gelirse demek ki bunda kahvaltı benim ilgis, onda paydolik tura. Bunda divanda divan tura. Kan sadece birbirinin sınırına uruna koytan, min bir kişine de geldi mi? Hatta yaxşırakta. Buna benim özümde paterda bir güvenler tamam. Benim kavgaki kaydır ki çünküsünde gelinse geçip kavgakisinde, kavgaki kaydır kavgakisinde kurgen bilhe. İyi. Yok, min her bir kayın lafı önünde utar. Min rumen bal selamet kişi. Hiç bilmez mi? Bilen mi? Rumen, okurbat bu bit. Düdürlük neme. Buna yenge intigen neme bu kişilerin bağımlılığı öyle sebepti. Niye bunlar sizlerin benim adımda kayıp edip de ya. Bunlar da hendesin gibi kayıp ne kişi rolü bulur bu yine uzun emin neseyim Allah. Buna göre İspan Hilde oyunda edem sırtım ya. Yarayın min doğuşturun. Bu gatiklerim hukurlarla aralışmağız. Hayır, ben ilk ahallı kalıp. Eskimoslar kur. Buna aynı bana sorarında var mı Eskimoslar? İskimoslar yok hepimde. Aşkulay. Men hindi umurumda bu ha min benim mesela min kışlarga taşlanırdı min bununla yaşayamaz idim. İttikiriz. Mümkün mü? Tağlat bu. Mümkün. Min мәңгіліктен яуап күтіп, қараңғылыққа қысқырам. Dylan Thomas. Кәке? Кім бұл бе Dylan Thomas'ın шығырда? Енді бе, мен Дилан Томастың шырғыларын біліп жүпірейін бе? Мұнан қалдетін уақыт яқтан оқылың әлеген? Мен мартызынды ғана білем, мен Дилан Томасты оқыған болмадым. Тірегім бе, мартызын бір үлгілі. Dileyim. Есенім. İyi. Min bana tek iriklikte gine horay. Garens yapıldan alır gahdın iriklikte. Almay! Eminem kubelek buldum ki. Min usam. Okşanma. Olsana. Yakında baktığın tatlı şey yok. Onu bir dikkat yapar. Garen Skimball, Charles Dickinson, doğru yaman yaptı. Giro. Dikkat olduğunu bulmalı. Aslında min baktığında da Hani okudu mu? Neydi? Okurun. Benim barımla yakınlar ol. Branch sistemi oysa kitaplarla. Bana kadar konuşacağım. Ular bu bulduk yazılar. Kokar. Orada benim olaydı. Soğuk. Yemek veremezsen lan bana. Yok. Прикольно. Әмин актриса булырга хыялланам. Актриса хыялланам дип әйтәм, ә буламы юк, ул иртәгә беленә нәрсә инде. Мин бер кастингка барам. Продвигать түгел, әлбәттә. Тик мин горур түгел. Нидә роль кылып мы? Кызык, мин күп рольга пробовать. Онда бер кызык айтмакта. Уның башка кияүгә сыга, һуңынан уның ире ирдәдә рәкам булып сыга. Ләкин хәзер ул теманы актуаль, бүтән китапларда, фильмларда үтә бар, короче. Шу безнең режиссер сценарийны үзгәртергә булды. Режиссерны әйткәндә мин уны беләм, ул минең дустым. Сценарийның авторына гына охшарга калды. Кем режиссеры? Ральф Костер. Мин уны белмәйм. Уның әлегә билгеле ниндәйдер спектакльдәре юк. Без уның белән Лос-Анджелеста бергә яшәп алгайнык. Һуңынан ул кияүгә сыгырга тәкъдим иткәч, мин кастым. Син уны яратмыйсың.
Әйдә. Бик ойыштырау. Әйдә. Олай булғас, табынды идәнгә қарап тұр. Бұқырлық ол боғындан күсәм ол. Оның туралы ешкән юк. Қайда? Мына кет. Мына ұшында. Менің атайын көремі? Юк тұр ол. Көрмейм. Оның көруіне 6 ел. Оға тек бек ашып көрейін. Атайымды көргенде әсейге бітті тегікті. Ол менің өсін көргеннен мұң. Атайда, әсейді, ағайда, апайда, құстыла, дүңгілі, судта, юристта, табипта, һәм хатта ФБР-да болмаштан. Әсей менен ауырды болған сақта, оның бәрінен индеді вирус өткен келе. Олар өтелер алмай. Өтелер алмаға вирус келер атайылар. Әсей менен бәлік білән бір қатта. Ол ядылсы. Флоренс Бейкер. Балаларсын ядыл қатта. Үмітер ол қараңғылықты еңгісі бәрекәсі дойын. Әйе, мұқыр олай тұрғанды. Шоға мен өйімді донекі берілгендеріне атмайым. Қыдық битаққа. Дегірі. Менің қытқайым бар. Бар ем. Доғы деп. Yok. Евро sıkıntı. İki anlayış. Hayır doğandır. Hayır. Linda Fletcher. Fletcher'lar böyle güçlerini buldu Scarsdale'da. Hem o bine ne kadar gitti böyle hesapta. Bilim iyi yaptığı buldu o. Hem hatta New York kalıp o bine alıp gitti. Var mı ne danışmadı? O adın lütfen. Mat o benim. Emin kişinin kıyafetin kudalına gittiren kişiler. Мен бұның едіп, паралықтарымен ұшайды қайпайым да, һәм қадерінде ақыларға тырышам. Әйге, мен неде бұл құды қайтты. Қадат. Мен жүкке симпатичный. Асын, Ну, неде әшәмсәләр вообще-то. біләһің, менің әгер көздерім бір секундтарына көре башласа, мен өзімдің неде екенімді білдіре келемін. Әйт. Мен де симпатичный. Құлқы қарағандыла. Менің сестерің бұндай жұмсақ мына? Бұндай ұзын мына? Я солай болмау! Бұл менің Сьюзен Портер әкелетін мен поигрываю. Я ол менің сәсін түгіл міне бұл. Бұл мен әкелетін. Менің сестерім yok міне. Пожалуйста.
Ниме бүгін? Инвалидтар аялдар итеп күнемәләр. Улай булгас мин һинең ялеуыңда мохтаҗ түгелмен. Инде ялеу турында беләм, ялеу түгел. Миңа охшаным. Ысыл миңа охшаным. Һин мине яллайһың. Юк, ялеу түгел. Һин хәзер барында уйлап күрәсең. Әсәй? Жыл таныш бұл менің әсәйім. Әйе, әсәй, бұл миссис Бенсон. Әсәй, һин нигә килдең? Без бит һөйләшеп менә. Мин монда эргәләгәнмен. Эргәләгенә? Мин бит сакс уйырга гына йөрим. Телевизор уятырмы? Монда кәкәрәк булыр дип, бер-ике күлдәк тотылган шуны күреп калырга булдым. Миңа бер дә күлдәк кәрәкмәгәнен һин яхшы белә. Тапкан тагы сәбәп. Гафу итегез. Минем оğlum кемер кебек. Набридра. Инде хәзер идән дә ашаймыни? Әбет бик дип өштергәйдек. Әсәй, идәндә ашау бик күңелле икән. Ашап карар беләсең, ни ашап? Был ит киткез гарнитур кайдан. Нимәлер бар иде, нимәлер хатыр алдым. Хатып алдым, тимәк бездә хәзер түләүле сүзлектәр дә бар икән. Я будай аунда нимә? Кайда? Кайда карыйм? Онда минем фатир. Был ишек һәр вакыт асыкмы? Әйе, ул ишек һәрвакыт асык. Нимә? Кайда карыйм? Миңа үзем әле кызык. Әсәй, ул минем карават. Мондай бәйрәткә нисек йоклайсың? Яңа туган бала кебек. Акыл атышан нимә эшләйһең? Торам да тагы менә. Киемдәрең йоклайга тотаһың. Комодта. Комод һәм шкаф ванна бүлмәсендә. Комод ванна бүлмәсендә бик шәп. Ванна кайда? Уйлап кара.
Yok, ol İngiliz de ettirgen geçti. Min onun kılıklarını yaxşı bilem. Тілеймін бәхәс. Кискашқа. Бұны ол айтқа, индаш. Айтқа, индаш. Ede. İlk magazinga barham da bular. Çünkü ol İngiliz de buna ettirgen ettirmişim. Min onu bilem. Будь шәп фатир. Шул ғарамы. Мен нені көбірек мүмкенім. Мен тамамламан, әлі басламаны бақытта. О, хейді, башла, сығыш яғала, тыныслан һәм қайт. Дөрестен генә әйткәндә, бер нимәне генә әйтте була. Мин монда нисек яшәүеңне күрмәү үзе бәхет. Йөрәгемә үткәнсе шаккаттым. Минем бит йөндә ванным да юк. Var mı vanlı? Tas. Хас. Шәп. Şuna ne şey? Nimet nimektir. Hünkürtke. Шуңа элек аптырап шынып торам. Belki hin birey olay var da şirkin bilmeyim adam. Бүлки бәләкәсем. Был һинең фатирың сугылып киткән иң ялай бер тоягы. Şey, belki hin tege şapkanlar bile Тик үҙеңнең кыяфәтең киеп бөтөнләй. Я кулай хәзер нишан Yaray, girin yaptılar. Gamur kadar mesela bir sabah. Bütün en üstünden mingali desek. Benim kıyafetim 10 yaşlık balık atak bile. Нимә ашайым мин монда? О, нимә булыр? Салат һәм алма. Алма? Салат астында. Ekin burada yıkıp. Әйтегез әле, мистер Бенсон, кайда? Мин аны бик ирек уйлаган. Джекмани. Белмәйм. Мин уңай һуңгы тапкыр Лос-Анджелеста күрешкәйнем. Монан һуң күрмәдем. Термика. 8 yıl ayrılmıştan. Кызлар, нисә яшен кергән? 19. 19 һәм һәр кияүгә сыгып аерылышып та өлгергәнлеге. Кияүгә күпме булдыгызмы? 6 көн. 6 көн. 7 көнгә нимә эшләрегездән канәгатьләндегезме? Юк, 7 көнгә мин кастым. Яңа тормыш башларга булдым. Әйткәндәй, мин иртәгә театрга барам. Актриса булып телим. Şey, şu aktrisi burada diley. O bir rol var. Eliga kartayı bugün elbette. Ama onun gelesege Мин миссис Бенсон менән һөйләшәм шикелле. Әйе, роль бар, Брат Питта түгел әлбиттә. Димәк, актриса. Димәк, актриса. Димәк, мин хәзер башкаруда катнашуым ихтимал. Элмәгән Волганың корбанына башка инде. Юктыр ул. Минем бер мәктәптә генә укымаган. Без уда Джунгли дигән спектакль булайны, мин уда Какадура белән башкаргайным. Һич шиксез был һеҙҙең роль. İyi şey, bol da yala her kişinin bu rolü bular şu. Бу ни хаталма. Һеҙҙең әсәйегеҙ, һеҙҙең ҡайҙа икәнегеҙҙе беләме? Әлбиттә белә. Һәм ул һеҙҙең тормошоғоҙҙо хуплаймы? Ә нимә булған минең тормошома? Şey, yine polisiya inspektörü. Мин шәхси детектив. Мин миссис Бенсонға
Аңа бер нәрсә һорап бирһәм, ул каршы килмәҫтер. Дуни кыз булган. Һеҙҙең атайығыҙ нимә менән шөғөлләнә? Ҡайғыһы. Һеҙҙең улар белмисәүмени? Ну, берәүһе үҙендеке, өсәүһе үгәй. Тимәк, һеҙҙең әсәйегеҙ дүрт тапҡыр кейәүгә сыҡҡан. Тимәк, дүрт тапҡыр егет. Тимәк, һеҙ тапалған ғаиләнән. Беләгем хатта бер нисә тапалған ғаиләнән. Ә ниңә һеҙҙең әсәйегеҙ шул хәтлем йәш кейәүгә сыға? Ҡайҙан беләйем мин? Оҡшайҙыр кейәүгә сығыу. Ә кейәүгә сығыу оҡшайҙыр, кейәүгә булыу оҡшамайҙыр. Белмәйем. Беләһегеҙме, миңә егерме ваҡыт театрға сығырға кәрәк. Дуан, кискә сикереп, һаубылығыҙ бейсез. Уңыштар! Рәхмәт. 2-нче яртыла онотма. Нимә була 2-нче яртыла? Бер-бергә ашайбыҙ. Миссис Бенсон. Нимә булды? Онотоп ҡалдырғанмын. Нимә онотҡан? Рәхмәт. Сүзем ҡуртып тыңлайбыҙ. Ни шайтаныма тип уның менән былай итеп һөйләштең? Нисә улай? Допрос ойошторҙом. Булдым, һеҙ менән аралашҡан кешегә хаҡлымын тип уйлайым. Улай булғас, әйҙә минең фотоаппаратта һөйләшәйек. Мине бында бер ай дауамында берәү ҙә көтмәне. Нимә тип килеп киттең, мин әсәй? Ниңә мине шулай һөйләшәһең? Минең килеүем миңә ҡыуаныслы хәл булыр тип уйлағайным. Әгәр ҙә минең менән бында Ҡатбия менән күп һөйләшкәндәрен белһәм, Барыбер сабып килеп китер инең. һәмәйер, сабып килеп иткәнемә бик шатмын. Минең иң ҡурҡыныс уйҙарым дөрөҫ булып сыҡты. Аллаға шөкөр, әсәй. Мин бит ҡайғырған инем. Һин иң ҡурҡыныс уйҙарың тормошҡа ашыр бөйөк икән. Әгәр һиңә бында барыбыҙ ҙа оҡшаһа, беҙ хәҙер һинең менән нимә тураһында һөйләшәйек? Мин бит бөгөн иртәнсәк кенә был миссис Бенсондың исемен дә белмәйем. Иртәнсәк белмәйем, хәҙер беләм. Беҙ һуңғараҡ таныштыҡ. Һәм тип бутлаҡҡанһығыҙ. Әйе, ул бит алсаҡ кеше. Аллаһым, ебәрәгәсен, мин бит һине беләм. Башта теге Линда Флетчер башымды бутаны. Ә хәҙер был ҡыҙыҡайға ғашиҡ булаһыңмы? Бәлки, булырмын. Тик, әсәй, хәҙер һин бер нәмәлә генә ышаныслы була алаһың. Һинең бәләкәс Дони ҡыҙҙарҙы ята. Әйе, кәҙер. Әсәй, кем бутамы? Миңә әсәй буларак әйтәм. Миссис Бенсон минең хыялымдағы ҡыҙға бөтөнләй ҙа килмәй. Нимә әсәй, нимә һөйләйһең ул? Ул бит хәҙер батыр бүләсәк. Беренсенән, ҡыҙғаныстан туға ҡара. Ә бында һин яңылышаһың. Хәҙер Дилан Томасты яҡтан уҡый. Ҡара Ленина, Дилан Томасты уҡыта тормаҫ ине. Мәлә. Ҡиәфәтенә ҡарарлыҡ та килде. Бына мин ҡарамайым да, әсәй. Дәрес ус ҡаbarasыныкеләй, ә кәүҙәһе таяҡ. Әсәй, минең хыялдағы ҡыҙҙы тасуйғанда ҡуйҙың бит. Күкелескә ҡаршы нимә насар, нимә яҡшы икәнен белә алмайһың. Ә мин кешенең ҡиәфәтенә генә ҡарап, күҙҙәрендә нимә бар икәнен әйтә алам. Шулаймы, әсәй? Ә мин кешенең күңелендә нимә булғанын әйтә алам. Оноттыңмы ни? Ҡараңғылыҡты еңеүсе бәләкәс Донь. Һинең Донь улың бит, үтә зирәк. Бак һөйләмә. Тормош тураһында бөтөнләй бер нимә лә белмәйһең. Кем ғәйепле һуң, әсәй? Кем ғәйепле? Кем арҡала мин хатта башҡа балалар менән бер мәктәпкә йөрөмәнем? Мин йөрөй алмайһың да. Ниңә? Бу ҡорҙар өсөн махсус мәктәптәр бармы инде? Беҙҙең һине өйҙә уҡытырға мөмкинлегебеҙ бар ине. Был донъяға ҡулҡар баланы тыуҙырыуҙы һин һәр ваҡыт мәсхәрә итеп ҡабул иттең.
Лоренс Бейкер яңғыт Залипулын яғамын қалдыра. Алло, редактор, мұқалир, алло! Янбай ғына тұра алмайын міне. Менің пландарымды білерге тілейім. Гитарала ойнарға, ерларға. Менің бек яқшы келіп сыға, ең күлдің әйті. Мен оның өзімдің профессия итіп алырым ки менің көз алдыма келмейді. Менің нендей конкуренті күткенін көз алдына кетірәмін. Көз алдыма кетірә. Неге, мен башқа күштерден кәмін. Менің хатта дегеніме кейін барып мекәлі ол. Харизма. Харизма? Фильмонда бик тәкірлікті сөйлешіге үйренгенмін. Сейфында бик көп нәмелерге ейлендіге болады. Уыстарға ешкенім, мен өз баламды сақтанайым. Неме іштейін мұнда? Мені үйге алып қайтам. Йоқ, әсей. Келіпсін қайсам. Мұнда бүрдің қала алмайым. Мен бірдің түгел, менің мұстарым бар. Өзіңдің көңілі яшау тұрағында келіп мен алшадырдым деп ойлайсың ба? Болмады деген мұнда бір неде де аулақтар. Һәм достарым да бұндай жоқ. Йоқ, енді қайдым бар. Менің қайдыр миссис Бенсоным бар. Бұл құрметті берімсі іс те қатқан. Яқшырақ дос болар еді. Оның мұна олай көңілі түгел. Оның қарауы менің қайдыр. Йоқ, көрхәту сәрсі, ем бар. Түптірі. Һәм қазір ол мені үйге ұландырасақ. Миссис Бенсонға Молнияға көзіл электрге үйренді деп тұра келесің. Әсей, мен қайтмайым. Жұмадан да орнынан қой. Тони сен үйге қайтамын. Әсей, бір сұмадан да кері. Қайда ол бейіп кері іштәңі? Қайда сұмадан, Әсей? Әсей, Зинхар bir сұмадан да кері, мен қайтмайым, бәйтті берекетіне. Әсей! Қайда сұмадан? Әсей. Зинхар, тоқтап беріңізсің бұрсы болыңды. Музыка белән килеп маған берәй япрак атка утырмын, я. Кул эшләре белән булырмын. Хәзер мин купардан миндә генә яшим. Тик Зинхар, әйләнмә мине, яраймы? Килгәнегез өчен рәхмәт. Миңа китәргә кирәк. Кайда китергә кирәк? Магазинда. Азык-түлеккә киске ашка. Бит. Әйтте бит инде, бөгөн кискеһен миссис Бейкер белән миссис Бенсон белән бергә ашайбыз. Мен айтқансы мұнда күтіп Кәрәкмәй мине күтүкәсе. Кайтманыз күңелеңнән сказдыйдыңа. Яп шунда. Ә мин һиңә иртәгә әйтәсәк шултыра торырмын, яраймы? Зинхар, минем будай килүемә югал инде, яраймы? Бергә ашарбыз дип өметләнгәнем. Инде пландарым үҙгәрҙе, әсәй. Беҙ миссис Бенсон менән ашайбыҙ, икәү генә. Икәү генә. Аңлашылдымы? Минән генә аңламаҫҡа. Миссис Бенсон, имеш. Мен дегенде дигән ул? Ой, миссис Бенсон. Бер минутҡа ғына ингәтегеҙме? Миңә 15 минуттан һуң сығып китергә кәрәк ине театрға. Мин ҡалын әлегә ансамблем, шуға алданрак сығам дигәйнем. Булманы. Һеҙҙең ваҡытығыҙҙа сығып китеүегеҙҙе мин үҙем ҡайғыртырмын. Һеҙгә ҡатында сөйләшеп алырға кәрәк. Әйҙәгеҙ, Зинһар, ултырығыҙ. Кофе ясәй. Юҡ, рәхмәт. Теге алма ғына булһа. Әлбиттә. Дом ҡайҙа? Ул магазинда китте. Һеҙ миңә алғаны биргәс, теге велосипедкалағы кеүек сихыр саҡасыҡ бирә бит. Ул белән бит сихыр саҡасы түгел. Һеҙ велосипед күп билаһасы буласаҡ.
Өйгә алып кайтырга ялварып беткән. Бу ни үзенең дә бик яхшы тоя ине. Линда Флетчерга аерым яшәргә кирәк дигән үзен индергән сизгән. Ә бәлки был уйкергә генә яхшырактыр, һәдегез. Беләсегезме, иң хукыр кеше ул бит күрергә теләмәгән кеше. Һәм шул ук принциптан шулай можно әйтергә, иң асылкан кеше ашарга теләмәгән кеше, иң тешле кеше теше булырга теләмәгән кеше. Беләсегез, мине бер тукталып аптыратабыз. Шул хәтле Линда Флетчер белән охшаш булуыгыз шаккатырлык. Минең бәләкәс Донни зауыкларына тугры икән. Нимәгәдер Донни дип йөртәгез. Чөнки уның исеме шулай. Әле беләсезме, уга охшамай ул йөртәгез. Уның бу турала миңа бер касан да әйткәне булмады. Ә бәлки әйткәндер, ишетмәгәндер. Әйттемме? Иң ишетергә теләмәгән кеше ул ишетергә теләмәгән кеше. Әле буны язаламайым дип уйладым. Язаларга мәҗбүр итмәйм дип уйладым. Мин ушуны карарга килдем. Егетсә Донни бунда бер калган яшәргә ва яхшырак булса. Минеңсә, Дональдка үзе теләгән ердә яшәргә яхшырак булсын. Шаярышып талашкан.
Uygul alın 3 minuttan. Ey, ol. Vakitinde yürüme, yol tertipli tugul, edepli tugul, hem başka he. Şuna nime? Niye bana kutan getirik, he kerek. Onu da minime. Esesin hakkındır. Bunun kaydı ol işte. Ey, o yazılı deme kadar. Evet. Benim yıllar yazılı, benim bile oldu. Ha. Yaray. Ne? Neyse. Ne var güzel oldu? Linda Switcher kan dari mega aşamadan da hizmet yapıyor. Yeni bir adam. Ini gara-gara ini barang kiling adam olan yardımına bana sana. Olay bu bir hikaye. Saya ukai ketika nggak buat. Bukan diri kita. Başka bir yer. Big Shotman. Ну, Джилл мне так и рассказала про тебя, что ты, ну, очень талантливый парень. Ну, для человека, который видеть не может. Вот. Братья Вайрат Кирешенко была меня влюбляет. Хухлор тиган хухлар. Ну да, Джилл так и сказала, что ты по этому поводу вообще не комплексуешь. Так что все нормально. Hem tasarımahanda была. Я не öğrendim. Kukra kışlar. Kışı huklar bol has demek ol. Nasar işleti böyle. Olay yaptı böyle. Ну, мы вообще-то поужинали, но от кофе бы не отказались, мисс Бейкер. Sonra yakşı. Бургундская игристая. Kime kim rolde aldım? Да. Брат, Джилл показала себя просто грандиозно. Среди всей толпы она единственная, кто запомнилась. Говорит, показывает. Ведь... Это было просто... Джилл, ну ты не стесняйся. В общем, брат, она показалась на высоте. Sürpriz var mı? Ele bu bizim arttı.
Пойдем. Сколько там у тебя чемоданов? Один? Ну ты только уясни, что у меня тоже один шкаф. И поэтому долго не собирайся. Или я могу здесь подождать. Им хотя бы дикарь. Эйе, рай путина кусага тартимит кейде. Шу. Ул химика кунака килип турурну. Эйе, рай. Окей, не рахи шемейги. Ну, другой конец города. Эйе? Эйе, бедра. Хин килитрик, выдебетинг. Ну, сама говорю, рай. Ну, предложила-то ты. Ну, какая разница, предложил. Әдләһме, Дон, әйдәһин районда тотып бара, уның бите шундай изге. Ул теләгән не спросим. Ну ладно. В общем, Ташка, я тебя там подожду. Почти было приятно познакомиться. Халбура. Миңа йыйынырга кәрәк. Район. Ese им удобно? Әйе. Ese минең әсәдә бер худ әйтәм, тик һин ултыр, яраймы? Маса нәнәме? Юк. Һин хатта калган сакчы. Тик ултыр, я егылып куйыр. Мин торам. Әсәй. Мине кайтқым килә. Һин машинада да тор, мин әйберләрне йыйырмын. Нигә дәшмәгән? Үзләреңде туплап торам. Машинада дигән сатулар миңа килә. Көтәле Дон. Бер генә минут. Безгә барыһы һөйләшеп аңлашып хәл итәргә кирәк. Нигә һөйләшергә? Әсәй, нигә һөйләшергә? Мин хәзер һин шатлыктан һикереп бейи башладым дип уйлаган. Һин бу ташуны өстенә килеп түгелме? Шулай. Улар буласы нигә һөйләшергә? Нигә һөйләшергә? Я шулай бит болай да көлү буена һөйләшәме әсәй! Мине дөрес аңладың. Минем был Фатих Котускос дигән уем бердә үзгәрмәде, шул килеш калды. Әмма яшәргә бunda миңа түгел, миңа. Һин бит уялылыкка шулкадәр һугаган идең. Түзә алмайым хатта. Башымды югалтып, безнең Фатихка кунагымда үстем. Хәзер миңа башымды югалтып, инде кайтырга уйлыйм. Бергә барым да сөйләшеп аңлашып хәл итәргә кирәк. Әйтмә, әсәй. Мин бunda түзә алмаячакмын. Хәзер миңа дөрес әйтә әсәй. Мин булдыра алмайм. Ни өчен динәм кызлык икәнен беләме? Ике кыз. Тагылар инде кызычы булды. 22 кыз бу халаш. Минеңсә күргән кешеләрдән бер көндә типмәйме? Нигә дигән бала дигәнме? Имтихан тапуы көндәмәсен һәм ярдан кыз тыю өчен сәбәп түгел. Интеллектә үзеңде йәлләмәймен, башламала. Дон. Минем кызларым әле күп буласак. Мине бер көн инде ысын күңелдән яратып, миннән мәңгелеккә калырга кызды осратырмын. Шул уйлаган түгел. Уны үзе дә белә. Мин яманда кирәк, калырга кирәк дип уйлыйм. Минем кулым өйгә бәхетле һәм мискин булып кайткым килә. Әсәй, аңла! Аңла, қалай хатына! Зинһар, аңла. Мин көсле Дони түгел. Мин еңеүсе Дони түгел.
Мин егілген дон есей. Мин қараңғылықты еңісі түгел. Мин күсі. Әсей, мин мұқыр Дони. Tamam, bitti. Дони, бәләкәс Дони турында беренче хикәяне хәтерләйсеңме? Хәтерләмәйм. Унда я 5 яшьлек. Бер бу яй күл буена ял итәргә барган идек. Һәм мин атаем белән һау төшергә инеп киттем. Һәм нишләптер инде шунда аякларым төбенә китмәкче урынга эләктем. Нисек курккан идең һин шулса? Канадалар ишетерлек дип курккан идем. Атаем мине кулдарына күтәреп алып кайтты. Мин инде караватка калдым. Тик барыбер ярты көн буена куркышымдан калтыранып елап сыктым. Мин шунда яклар алдынан мине караңгылыкта иңеп сыккан. Дони турында һөйләй башладым. Ул 7 тиңгеде үзе йөдеп сыккан иде. Диффиндардың телен аңларга өйрәнгән иде. Әйе, Диффиндар уға Американың хәрби халыкларына һөҗүм әзерләнә дигән мәгълүмат итергән иде һәм ул безнең илебезне коткарган иде. Ә президент буга медаль тапшырды, Миндәй буш һүр әсәй. Әлбиттә буш бу. Тик мин егетне күргә йөрергә өйрәндем, Дони. Мин ул хикәяне язган сакта әдәбият буенча Нобель премиясына үтәлмәдем дә. Минем тәү максатым миңа ярдәм итү иде. Син хәзер миңа нимә? Тагын берәр хикәя уйлап сыгарганмы? Әллә һин йөргә уенда утыра аласыңмы? Бер ай элек мине ирти танымаган идең, хәзер нимә үзгәрде? Һин үзгәрдең. Һин үзең. Һин хәзер бер ай элек сыгып баскан малай ишек түгелмен. Мин монда килгәндә һин һаман да шулай инде дип уйлагайным. Әлбиттә, минең ярдәмемә мохтаҗ булмау. Дони, нигә кыен? Менә мин әйтәм. Әйдә, Дон, башла тормышыңды. Теләйсеңме мин һиңа монда яңы дәфтәр китерермен, яңы юлганды ла ебәрермен. Мин инде яңы бер турында искергән фильмда карайып беткән. Монда шулай әзрәк тәртипләштерергә булып насар түгел. Теләйсеңме мин һиңа ярдәм итәм? Ярай, инде. Әсәй, әйе, әсәй. Һинең килгәнеңә мин бик шатмын. Сине яратам, Дон. Ярай, әсәй. Мин беләм. Мин шалтыратам.
Yok, yine onunla kim kusken karardım, belki beni gitmegen bir ay olmuş gider. Belki kötü. Şunu dileyim. Rahmet. Yaray. Yine dirgetten. Kalbu. Belki oturup dururdum benim yoksa. Bilen mobilya götürürse bak. Gitti. Yaray. Min kapağı var ki, min senin işler var yine şu. Da. Bilen mobilya götürürse bak. Gitti. Direkt sevmiştir. Saya kaydak. Kayıttı. İşitmeyi de kalganım. Şundan büyük süt mide karar çıkardı. Bizim ilk dileğimizi tanımı. Aldın mı? Nasıl? Benim buralarda çıkar. Başı bir derlikte. Benim buralarda çıkanım başı bir derlikte. Bir de burada olsa yine çoktan uzak fikirler kullanmalıyım. İyi değil yavrum. Biliştiler miydi? Yok, benim bunu durumda uygulamadan yine. Tutlar. Benim eseğimle de diye bakıttı. Buna sonra hiç baksana. Evet. Şundan herhalde durumda nimet beklerken o pinga okşanama. Benim de gerçekten var. Gerçek sahada yarar. O pinga okşamanı evet. Kayda? Benim odam Evet. Bisikletini yoğalttım. Abang hati bir bakmayın. Uyanık bir kendime. O bir yaşlarına. Onu okşamalıyım. Yaşlı değil. En burunda nisiktir. Kavşağı kılıktıydım. Ondan önce. Emin niye güvenleyken? O saatte yeni müdürgen akşamay. Şeytan altına bakılıp ulaşanları min sumadan deyip durum yani Yani. Yigirmi iki sıfırdan bakalım. Akşamay. karayla. İn uzatına bir kubere giden başlanma akırma. İn ve hukuk digestek. Kışını yaşlı çarptı bu. İyi bozuldu demek böyle. Hem o yine Ralf Westin yine tırın havasındayla akşamay. Şunlar. İki sumadan bile duram. O Ni onu yaratan mı? yaratam. Bilmedim. Hindi ilgilenenler bölümdeler yaratanmaya satmak gerekli. Anime, o bitirten sekne, anime kiske karay kangres karandı. Hürget almayın. Belki eseysin. Ne şey? Bir de. Bugün biz karşıladık bir mevum hindi tanısanım. Yok. Nime hilmesi. Hin, onun bugün işitmeyi yayındı, bitirecek gerek mi? Olaya yine gider. Min bileymedim ki de minik irikli buldum ki. Min irikli yaratan malay mı? Ini misin ki böyle ben yine. Nime.
Agar da hiç bugün yine yapılmam. Hayır, yine başkalarına yaptıklarını bulmam mı? Yok. Min aldanarak gittim. Hadi. Raktan bitiyor, raklayın. Hemen hukurdan bitiyor. Kavur rahat bundan içinde namurun kazıklaysa. Araçtan bilemeyecek. Öyle hemen ben. İten git. Hatta yine Kur'an mahında yarayı. Yine muhimde. Yine. Eminim hukurlarının için böyle yarayı. Allah bir hak barhala yaxşı bulasa. Kuruşurdu bir başadan. Görüşmeyin. Benim şulay bereket et yok yaşayanı görürsün, mihini görürgene kıyamaları mıkadır. Şulay da bir kişi gele eletmek midir? Uylayın. Hemos nuestra egen burada. Nasıl meseleyi koyayım? Güneş egen burada. Minime, ehnicim, yerinde oturan. Min bekliye bir tarafa buldum. Piknik. Bu ne? Şimdi asılttım.
кто присутствовал сегодня на нашем спектакле. Хочу сказать, что сегодняшний спектакль он был самостоятельным. Его делали эти прекрасные 4 студента. Почему я сейчас плачу? Потому что в течение 5 лет и мы вместе шли, и это выпускной спектакль, скорее всего, последний, и поэтому очень сложно. Спасибо вам огромное, потому что вы на самом деле являетесь нашими звездочками, вы несли наш театр. Спасибо вам огромное. И также хочу сказать, что сегодня был дебют у Динары, был дебют у Ришарда. Спасибо вам огромное. Но, к сожалению, не можно представиться. Ну, дай Бог, что мы еще весной, может быть, успеем с ними что-нибудь поставить, но уже будет играться, конечно же, этот спектакль будет играться, но уже в другом составе. Ну, Газиза, наверное, мы пригласим. И вы, наверное, тоже заметили, немножечко было тяжело, потому что очень тяжелое произведение, мы всегда любим экспериментировать. И я думаю, что наш эксперимент сегодня удался. Я так думаю. Давайте, на самом деле, поаплодируем, потому что молодцы ребята, нам очень всем понравилось. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Әйдә, тағылар тапқырны өтіп қол сабайық. Рахмет әйдә құттағы алған, көмелдігер жастардың қарашы өте ұсынатын сәлемі көмелдігер тілектері қарайтын күздері бар. Рахмет микрофон янда. Сізге зор-зор бейкіліктер, қайдағына болған бұлдағыла бір зор үрдер. Әлбетті, зор рахмет. Һәм оқып бүтіп кетәгізді, бүгіннен борғылып дебеді шаналы. Амин шулай болсын. Рахмет барлығына. Браво, Спарта, браво. Афарин!